Kodwa ngithanda ukuvezela asimbaba ngikuzoba ufakazi wami elithelini ithi inkosi yamaNazaretha ula uMasikhote maNazaretha uzisikhathi lapha emhlabeni la izwe lizophathwa ngabantu abamnyama. Fundisani izingane zenu ukuze zikwazi ukuphatha izwe lingaphathwa ngabantu abamhlophe ukuze besigcinile. Kwakusho inkosi yamaNazaretha la uMasikhote nabalotshana abahamba awuphalala ngoba singa basemosi ukhakhele inkomo zakithi emkhayithi umanda sithebele njengesona aqondile ungena kodwa iqondile iqondile ukuthi ingqondo yami inhliziyo yami nomuzwa wami bengizona leyo ukuthi nithini manje-ke kufanele ngikhuluma ngoShembe lokho ukuthandayo. Mhlawumbe bengikhulume ngokunye bengeke 5 minutes ngihlezi ngiyoyiphila angiyazi empilweni yami. Mina ubaba wami noma wami bashadiswa ilanga emqokolweni la ePhakameni. Sebehlabelela bangcwele entabeni ingcwele besiningeke sebehlabelela bangcwele entabeni ingcwele besiningeke ungene emzini ongcwele. Phambi kwesihlalo sobukhosi kukha amakhosi asesasijuba ikhetha lenkosi behlobile ngezimhlophe nezihlazi ngudlungudu sebengena behlezi befaka ungena behlezi begudluza bahlezi hlezi kungamakhosazana kwesokunxele ngamakhosana kwesokudla hleze inkosazana iyogudlukela kwesokudla kwingudlungudlu mhla kwangena indandatho kwesokunxele ngale kwesokudla kukho inhlasuthi namakhosana obaba namadodana amadodana azokhula abe ngamadoda avuse imizi yoyise. Inkosana iphe inkosazana isibongo nenkosazana iphe inkosana usana lengcosana engamukeliswanga izincengele enkosini. Baba ngiphumqala sebengithukile sekwandile hlabelela wena nyumbakazi beshumayeza bashumayela inkosi nibusise sesiphumile isibusiso ngaphakathi uzunokuthokoza ngaphakathi. uThixo usesimemile emzini wasebuhleni kaze ebusweni bakho ngisemuhle. Umthwalo usobhokweni sinibangise ebuhleni ngikhona masisisemtshebheni ukuthi cha sesifikile ebuhleni kakhulukazi masesikhupukela entabeni emajikeni ukuthi sesingenile emzini wasebuhleni. Lelake kusebuhleni lana musukumemeza pheza mumbisa phebeza mawudlula gogo baba mkhulu bokhothama mawudlula ngaseGetsemane bokhothama ukuhlonipha amakhosi akhothama. Sesiphumile ngobuningi bethu sibonge kumqali wendlela ngokusiqalela lendlela sibonge umqali wendlela ngokusibonisa lendlela sibonge ubaba mkhulu ngalendaba enkulu siphume singamakhulukhulu sinibangise entabaze kababa mkhulu angithi lusimemile unyazi lezulu endaweni yasentabase intabaze kababa mkhulu siphuma singamakhulu adideka amabhunu athi ngabe size ngomhlaba ebona sifake amabheshu athi impi ihlomile batshela ukuthi sivivile simafiyo kanti lutho thina size ngokuhle babona sesihlobe ngeNazaretha ukuthi cha thina sihlobe ngesikhali semphefumulo thina size kwesatshelwa ngayo ufikile landela izizwe cingani ifunani thina sesimtholile ufikile landela izizwe zonke izizwe mina nomfazi wami sasibele ngithatha ama-wife sasibele ake ngisho leli gama
lithi mfazi ingeke uthisha kodwa ngahamba mina uthisha asilokuthi uyishaya kakhulu isimkinga kodwa ayifundisa kona angiyikhumbuli nangelodwa ilanga usoka festini ngifike kwanangagcina khona angiyikhumbuli nje igandla yakathisha Nothing is single day. Ngaba manje uthisha babefundisa bemile phambi kwami bebhale bebhola ngabamba from kantina ngicela ukuchaza leli gama lithi umfazi igama lithi umfazi liyadura kakhulu akusho umuntu ukuthi umfazi ingazange zikhishwe inkomo ishumi lenkomo nenkomo akuloko futhi igama lithi umfazi alishiyo kumuntu ongazange akhishwe umuntu engusibongile wamkhize aphume avele esibayeni akhishwe esibayeni akhishwe ngengalo uyise amise kwamathelo uzothi ufika uyise umkhize kwamathelo afika khuleke khona bese bekhapha kwamathelo namhlanje sibonga umakoti ongena lapha ekhaya umamkhize bese lifa leli gama elilisibongile mkhize bese kubani bese kuma umkhize wabani wakwamathelo khona endlini ngeke igama elithi umfazi aliyona inhlamba lisho ukuthi ufa wazi unamhlanje yafa kuba yini lovuka lapha sekuyingomuntu yikho umfazi umakoti engangeni emzini wendoda emini engena ebusuku ungafuna ukuthi kuyasa usezalekile uswangane ngiyayibongela ngalokho nje ukuthi bengikhuluma ngami mina ngishada nomfazi wami umamnyando ngashada ubawungi shana It's very hard namhlanje ukuthola umuntu ozazi ukuthi kambe mangashada ubani very hard kodwa abantu abakhona namhlanje bafika nje bashade baqede kube right impilo iqhubeke umuntu kabuqhamuka kuwena angazazi khona abanye abana abahlezi la emkhona nabo abangekho la uzolalela ukuthiwani labo abakhuluma labathi ya dokwazi ukwazi ukuthola uthole ekwazi ukuchaza kangaka ngendaba kaShembe lokho nikukodwa ngiyabonga ngingawasho ukubuka baba mina ngithi bantakwethu egameni lami ngibe nenhlanhla lokuthola nangena nanto otholana ngizophinda asendleleni ngabulu ukuhlangana mawuhlanganele nami uyangiphiwa awuyihlanganela nento nje endleleni unambulula ngoba ungazisisi impela umbhekisisa ukuthi uye ngaphela omnye akangibingelele mvume mayibe nenhlanga ngivume nje right kodwa lokho enkonzakala ngabili thina sikhule siqeqeshekile nje bengithanda ukusabatha ngifunda ngekhanda ngiqede okulala ngifunda ngekhanda ngiqede ngokuvuka ngifunde ngekhanda ngiqede ingoma eziningi zalapha ekhaya ngishaya nje emagcimeni unankinga kwakusekuphamele kulethla kunoSunday school khona imali eyifundayo nganginayo khona ekhaya ngiyazifisa khona nomphikayo ngiyethi inkosi yehle ezulwini yabo umuntu ebantwini ibokusho lomlolozelo bese kuqhathaniswa iy'ngane zakwaZulu nezasesilungu ngomncanyana noncwane uqhudelwana ukuthi izinto eziphume phambili ingakabiki inathesa ingakabiki nabasho ukushawana lezi iy'ngane zibanga ukuthi
ezakwaZulu zibe ngaka efuna umntanazo kulala nesawona nokuvuka zawuqhela zafuna zacula ingoma zakwameni ngamakhanda kuleli banda kuyacula kuleli banda kuhlatshelelwa mangihlabelela ngizothi sishunya ezwayo yahlabelela if ngicula ngizothi ngiphe baba